Gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititogo ikiogono na kugoma mahuri ni maafitha IECC agikuruhanio no heani wa kandarathi cia muigana wa shiringi milioni 588 mugaru na watho. Kabla hawajatoa sheria yoyote, ni vizuri washirikiane na sisi na washirikiane na washikadau wote. Kamiti ya bunge igie wonjoria kuria thirikari irugamie mukana wa kugiria urehi wa cuma nguru cia ngari guku bururi-ini kuma mabũrũri ma nanja. Ngari ni irabatara ku reduce speed cia kinya haha. Aikari a Mutamburuko kaunti-ini ya Naikuru kururungana na kuiga mwiri wa mutigaire barabara-ini nene ya Nairobi guthie Naikuru makimenereria kuongerereka kwa mitino ya barabara. Tugitonya o kwa mutumia tukamuiguithia uhoro wa ngwataniro eno na nyitanira na ngina wa Wanduru agikurehera rugano rwa atumia ating'ang'a aria manyitanite guteithania riria umwe wao akwirwo.